زاروکێکی سێ ساڵی کوشخەلکێ کۆبانەیە ji roja pênjşema derbas bûyî ve li kampa Barîke li Silêmaniyê başûrê Kurdistanê wenda bûye û heta niha tu xeber jê tune ye. Zarokê bi navê Mustafa Elî Ebdî ku temenê wî 3 salin roja pênjşema derbas bûyî derdora saet 1 nîvro li kampa Barîke li parêzgeha Silêmaniyê li başûrê Kurdistanê ji ber mala xwe wenda bûye û heta niha çarenivîsa wî zarokê biçûk nediyar e. Malbata wî zarokê wenda bûyî di riya tora medyaya Rûdawê re bang li xelkê dike, bang li her kesî dike ku agahiyan li ser zarokê wanê wendayî dizanin wan agahdar bikin. Malbata zarok, polîs û asayîş û îdareya kampê jî agahdar kirine. Lê heta niha jî wan tiştek li ser kurê wê malbatê negîhandine wan. Kesên ku tiştekî li ser zarok dizanin bav dibêje bila bi min re bikevin pîwendî telefona xwe jî daye 0705 215 97 54. Belê ev jî telefona korek e, telefona bavê wî ye 0705 215 97 54. Kî li ser zarok tiştekî dizane bi vê nimrê re bikevin pîwendî û bi bavê wî re bikevin pîwendî yan jî telefonê Rûdawê bikin em bi bavê wî re di pêwendî dene. Belê diçime Silêmaniyê ji stûdya me ya Silêmaniyê Elî Ebdî bavê zarokê biçûk yê 3 salî ku wenda bûye biriya satelîtê bawekî rasterast lê gel min kek Elî bi xêr hatî derbasî be çi bêjim hêvî dikim hûn di demeke gelekî nêzik de kurê xwe bibînî tiştek ti ziyan negihîştibe kurê te dikarî ji min re hinekî behsa wê hadîsê bikî çawa zarokê te wenda bû heta niha we çil serpêstiye serçavê mamoste sağ bî şukrî dikim li vaqanê î emlaq î yarmetirî Kurd hemû mamoste walla ez kê çi bêjim yani ez li mal bûm û kurê min yani teqrîben nîv saetek yani ji min ji dest yani ji pêş çavê min batmiş bû nizam yani geriyam xelkê kampê gişkî geriya me nedît xalis nizam ez çi bikim çima bû asayîş li mizgewt berî ez warim ser meselek dixwazim bizanibim çawa wenda bû kengî wenda bû li ku wenda bû yani çawa ji nişkê ve wenda bû ez î li şareyê rûniştî bûm di nava kampê de nava kampa Barîke de hetarek hat di nava kampê de erê pêş malê min erê عطارك هات ez û diya Mustafa em çûne hindê etar me fera kirî fera kirî me qedand ez û diya Mustafayên vegeriyana mal yani mesafeteke 5 metro yani tinê vegeriya me mal û kurkê min yani li şarê dilîst yani û nizam yani çi xwe rûniştim diya xwe hata ba min got Mustafa ka مقول والله مصطفى اكيد الباج جيراننا بين الكره ازر نشتم ايش النيف ساعاتك ديسا ديا مصطفى هاتا من قلت كا كركي مكاني از دقرم ملعبك جماهير كما با ملعبي شو من الكامبي جيشكي زيفريان بمشي مقول بس از ببينم يعني ديار نبو از مقول شبكم كنكم عملت محسيا اتشما مجامي جي بانكر واتشما اسايشي من قلكر وكامب قشكي بمحسيا قشكي هاتنا بام مال ومرد قريان درفا كامبي هندر كامبي ما درك نهيشت و تني نظام يعني او عطار كنت بيجي هاتبو ناوا کامپی و چو تشت جی کری اون بیرا کتن پیوندی بیرا آخفی والله من فرق جد كري فرق يعني اشياء مطبخ مثلا بيجن مكري عطار هبوه شاغي عطار شو كركي من
مصطفى باطمش بو وناتشو نجم بس عطاري من كرا استي عطار شك بوم يعني شك بوم بعطار چيا ما مستا ناتشو يجموي تشوم بويرا اشتغل يوم من بير شور كار مقو كذا والله عطار قلت نهاز كان موال مباطة كامبي قو خيام تشتي واني ناكم از واني يعني اطمئنان بوم انه يعني عطنا عطاره يعني ونظام نظام اسكت شبك ما نظام آسایش و پلیس چشتره حيري ما والله بزانم نرحت لي آسایش و پلیس هم چشتره بود اسايش والله اسايش تقصيري ناكر يعني تقصيري ناكر نابج مثلا اسايش يعني والله تقصير ناكر بس يعني شما با اسايش ام تقو بس كوشكا بوليسي ونن بس ام حارته بقرن طيب ونجيب مرة هرن ام هرن مالي بقرن تقوت الموافقة نينا ام نكون فاصل حيابكن شما اسايش عربد چما پلیسی عربد چما با اسایش گشتی السليماني قلت الا موافقه حاكم بنا ونظام على اساس هيرو موافقه حاكم بنا هسهل بدري يعني سيرو كركي من احتمال هون ده حمو كامبي جريان اري والله سيرو هيرو رياسي هون لحمو داري جريان يعني لكورتان لكوشان لدرفة يعني بحمو رنجي هون جريان وبيدا نكر ما من درك نهيش كامب كشكي مرة جريان خلق كشكي مرة جريان يعني تبيجن خيو كوفا كوركا فنجر نابي وسبب هيرو فاكر كاي وسبب زاروك مغرب تخميناتك چيه؟ يعني نظام عجب خطفي بي تخميناتك چيه؟ كير يعني تدرسي والله تحليل من تدرسي كرافان دبن كوريتا؟ از ترسم كرافاندنا اري تما يعني كوك ناخونه من درك نهيشت من درفا كامبي لقند دور كامبي قشكي مقريان حتى خلق سوراني يعني بمرد قريان حتى خلق السورة حيري هيرو دقارن ونابن يعني كوك ناخا وني حتى شبهات الكسكي يعني من درك نهيش شبهات الكسكي كاكي علي شبهات الكسكي الآلية كي هيا كو مصطفى رافان دبن خدينك والله شبهات من الكسكين هنا بري نها بري حادثي عطار مرة اشتغل يا بري نها يعني بري في مثلا مصطفى قد تزاروك لكامبا ووندا بونه قلت نشش ماهي بيشتر كسكاك هات وبعدي هات الرفاندن وسي يعني سيرو جوفا قراندن طبعا واني مش خلق بهيستها من نادي تبتشاوي خا چت بيجي يعني چت بانگه دكي خلقيرا چت بيجي مليون كاس نهال ما تماشا دكن از خلقيرا چت بيجم از بيجم خيار متري من بكان بقرن بس يعني هم وبس شك بكن كل جيوكيا بس تلفون الرقم مكان اوام لا تقشكي يعني من دي بي سي رقم تدبير تدهيت بيجي اقداري زاري خابن رقم تدبير تدهيت رقم تدبير تدهيت بيجي تلفونات بيرا من والله رقم من بيرا باش تشتكي امي جيبي امي بيجي جمع رقمك امي بيجي مداني انها ام بله او رقم ايمنا اري 075 215 نودو 754 كاكي علي چ بيجم يعني دلي مدخازك و حمو كسب ترى بن آلی کار مصطفى وگر جموت داره کدن تشتک نگیشت به ویساغو سلیم به یعنی اف داخوازه ما جیش تماشوانانش خلکه جه هر کسی هیا کو جه هر کسی آلی خوب هول بدن بکار بن تشتکی سر مصطفى پیدا بکن مصطفى سیسان و وگر جم باب و تیاب ان وكبريت زاروكي ان شاء الله ما موسى صوبي صبر تجبر بك علي مريف زاروكي سيسالي مصطفى علي عبديه كل كامبا باريكيا سليماني وندا بوبو باوي ويجي نها بانك لا حركه سيكر كو تشكسي زانياري درباري مصطفى در جم هبه
برا خبری بدن باوی من تلفن گوت یانجی برا بروداوی را بکفم پیوندی